Keroni Model Hospital along corona ke soke long penajok inut ningkan trokkep asarpi apran ke dam. Nili Block Congress Committee lapen Duar Baguri Mandal Congress Committee atumpen ingding thongkep abarim Prime Minister Rajiv Gandhi death anniversary katalon pon. Apar HDP LP School along Hanvea Somar ke ron pon. Mojari terang ahin pen MAC Richard Tok biapan kirap kacuhang. Bogijan bidekaw na say kamatumpen thengpi kang hukinep dun long. Nilip ahawar along malom sovet tumon ke thepena jok hemrit kana hok dun. Kardom pini Adap Abirta thanbang phinili merina hansepi non arju ikha birta ang ton pen. Kedamtang 1991 aningkan aru Niphai ko Raisiarni Tamil Nadu Sri Perambudur Padimalong abarim Prime Minister Rajiv Gandhi election campaign kapido damahut LTTE mate Liberation Tigers of Tamil Ilam Kedar Satum bomb pen apran armud dadlo labang soki thiarni pache tondunsi patumi ke ADCC pen kapin khat ponateng Nili Block Congress Committee asai hemalong Nili Block Congress Committee lapen Duar Bagori Mandal Congress Committee atum chelang petpen patir piponsi ingdeng thomkep kechok Rajiv Gandhi death anniversary talondun labang somaya long DMCC General Secretary Agustin Terang ke DYCC Secretary Bhimson Rongpi DMCC Secretary Madhuson Langni Deithor PCC President Vinar Sonteron lapen ke thekiding atum chetongdun Deithor Penamosingti 365 News India Aru Niphai inquiry arni inut keroni kachari arong amikar Belbhuti Devi ningkan trokkep arta asarpi apoke pavi akeso kachelangji aphan Keroni Model Hospital along anang palipen corona ke test ahut corona positive long lok ajok quarantine center along an kepapon jiaphan kecesik ponbom ahut men Keroni Model Hospital along apran dam juilo pusi Keroni Model Hospital along in charge Dr. Joy Dhonti mungpen than pachini pon. Bureau Reports 365 News India. Patient to 2-3 दिन धरी ब्लड डिसेंट्री হৈছিলে হৈ পেলাই আজি দেখাব এসে হসপিটালত আমি হসপিটালত তনে কোভিড টেস্ট করে সব পেশেন্টগুলো ওপিডি টেস্ট করতে পজিটিভ পালো পজিটিভ পাওতে পেশেন্টৰ উশাহ নিশাহৰ প্ৰব্লেম আছিল এইটো দেখি আমি তাৰমানে কোভিড কেয়াৰ সেন্টাৰ পঠাবৰ কাৰণে সাজু হৈছিলো অলপ তাৰপিছত তেওঁলোকে নাযাম বুলি ক'লে কিন্তু অলপ পিছত পেশেন্টটো মৰি থাকিলে বয়স কিমান মান হৈছে বয়স 60 বছৰ হ'ব পেশেন্টৰ নাম বেলপতি দেৱী আৰু খেৰনি কছাৰী গাঁও বাকিন্দা Lakhain ko rapon Nilip constituency ke parlo choki hola bogijan bid account forest ke parlo along aru Niphai inkoy ajo porphai crazy apor malom ador ke donai nai segun lapen inglet atheng pikang hupon kinep dunlong Kalioni alang roy along phan pen ke plaktang atheng pike ponbom apor ahut Nilip angkang ke parlo ke PLT commander Sarklim rong pilapen ari sangho atum methang duty chedam bom ahut si labangso kang hupon ke pon atheng pi rechomili alang lom along thek dunlong si tong sekot pen ingnam rai ko masai khia tum aphan birta nang palesi puthot adaprang ranger kangbura teron lapen ingnam rai ko masai khia tum adim aklong an pale damlo puthot ranger kangbura teron penang ke thandun ateng ke labangso kang hupon atheng pi inglong borlangso anathu pen sikewan puta thanang pachini dun Bonsitami labangso phan pen kang hupon ke pon atheng pi ke wan vek ahem phu atum ke ajo kang tingkuk apor warsai ke me to NC kat inghulong joilo puta thanang pachini dun thu lasi labangso ke plaktang atheng pi abang ke ingnam rai ko masai khia tum amithang aron ateng pen mithang asai hemalong anang pale lapsi puthot labangso ke plaktang atheng pi an pasis pon elo Nilipen Mosesteron 365 News India Lakhain ko rapon Nilip MSC constituency ka parlo chuki hola hawara long Niphai ko arni gangsam por 5 flipen por 5 flira miniting ko apor men pen to monar we ke theke jap pen ajok penangan hemrit nahok dunlo labang song bong pen chuki hola bongso tiso rong along edon hemipi promila rong pipia hem sitami nahok dun dedlo lapen bugijan forest account bid office hema thengno along mate chuki hola pen siluni jan BBDC road along thengpi ke krep pen ajok towar ka cheleng malom sopor katura pondo Lasi kisungge phwa tumpen kerap kelong japhan Nilip MEC lapen Karbi Anglong Autonomous Council kachari ke theki dinga tumaphan pherangkya thengnu chuning ripon
Nilipen Mosasteron, 365 News, India. Aru Niphai crazy arni SDVO atum penche patir pipon along Dipu KFA mati Karbi Farmers Association atum penche rapcheto dunsi upper HDPLP school long ki ingleng along saichu tikiarat atum aphan hanve so marke ronpon labang so mai along Karbi Farmers Association amai puting ku ingti dunmai pu Robinson teron kongchun bangsoron sing rongpi KSYC amai pu Prakash terang gaungbura bhaya ingleng lapen borjan aro mai pu chunbang lapen klembang atum chetong dun Adun tunon malam corona avur kanglum parpika jok patumi hanve aso marke ron pona maya long anutin apen abang putin apanta mask lapen sanitizer sitami ron tekang. Bureau Reports 365 News India. Lakhain ko ratrok Dwarbaguri constituency ke parlo dehuri kudam singnara rong amekar mojari terang hinpen MSc Richard Tok biaphan kerap kilong japhan juning ripon alang likachethan pon non pirthia dang ki umplup corona ki sawur pena jok chongda chutilu awar saita avedadlo alang lia sumar bang phlido lasi alang lia sumar lapena hemasora tumaphan kachipang reng jiaphan kerap ni pitha pusi pherang kya thengnu juning ripon Deithor pena mosingti 365 News India. Coronavirus pen kasik sak bahira ta dam long le inti jang thu ta cho nam dam long le e chong da chu telu ta war fa ya ve la pen ni kasik sak so geli lu hen ta ji ting ki nam dam ni ta poisa ta ve nasi sara bang ni phan ni ra pasonte mi parpo Richard Dog di bang ni ra pasonte Pini Abirta ke lapuan se kangton iglo arni ke me kardom.